MLA bat MDC Barim jong kanong krem constituency ubalong ru Presiden Barim jong kasang FKGGP uba Arden Embasayamot hakasi pelai jong tayo ulalum ye kejing yalang patba Hamadan student Jayau ban ketik ye kejing bot jong perkhat jong patba nak benta ban ye ki persya ye ke sarkar India bahkan ai ye kejing yada ke bekerpang ya ke jat benriu khasi lengba kata ke revolution ni kejing ye ki baun yalam hina khmat Kani kejing elang bala kerjaan dagi babon ki kunhun sang balang. Kala saki kejing manishim benta bashir rem jagi patba ki balawan nakalang ki jaka ban singap ek ke bau ba Arden Mela basayomot udan ban pun singau holor kejing khot ek kejing elang. Kani kejing elang kala shim garai ban sedang no ek revolution ne kejing ki ke beteng e leng ba kesur para khasi bat leng ba ke kunhun yada la kari. Kalau menjuru ban kersiu tia ekejat ben riau hakani kesur la kalong hakejing teli kejing buram parado operasnam ke aikam aijam ke belasi ke tiat kapet ke kai pateng bat kumjuru ke syongkha syongman para khasi kajing elang kala shimru ikarai ban pendlong ya kejing kendo bat barok kirang bat snong karilom khasi jantia bat kumjuru ikikunhun seng balang naga benta ban wanra ekejing elong kawai bat ban sei tangkawi kesur habadawai ki an ki baklan ban ya dai la kari Kani kejing elang bela penya di ubah syembor renja kelas sedang dah kejing duai bela syem yang kebenta da utemen basan ubah Powell Auckland. Habakeran kejing elang ubah Arden basayomot uluang ba kejing ni jung u ban lum kani kejing elang patba kadai nomor buladap keren teng kani ngamat jong ke inline permit bat ke Citizenship Amendment Act men ba udang long UMLA. Ulapan kan mau ba ha kejing long MLA ulawan ra ke resolution ha ke senam arajar khat lai ban penteri kamno ya ke inline permit ha ke jela. Henry ya kini resolution syamlak pediang setia. Uang bahag kesenam arazar ka Henry ru ulara ekamat etai halor ke Citizenship Amendment Bill hagi yang dorbar. Henry sengusi ba syamla dan manu ru besngutu. Uang bagi jingmi jung umenta kamdi setia nak kebenta ban penkesan irade ba udai betip lot pat biang lot. Henry kedai nak kebenta ban khot ya ke jingi terilang da ke jingi teli. Namang akwa baga sarkar jelakan kerensyai. Namar baga sarkar India lembau presiden kila penmi ya kani kan notification ke batmai dai namar kata kadau ban hanta ke nyimbu ya ke jingkli ko pat ba ka rikasi ke jing limba kani kan notification ke batmai ki Allah wengno ya ka kintin khasi jantia naka ak jeng ka khat praspa anyo prai leni naka taka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 la wengno ya ka kintin khasi jantia district naganika kamkut ku ki pada tangga jingweng mereka ai ke bengi ini bagani la tap mai pat ya ka Manipur la ki nong yaram ji ki kwa shisha kila dei ban bu jingkli lani kila dei ban persya ka jingkli ke banga kwa ban bu agani ka por ya kita ki nong mi khmat khasi gini lai penreungot balai pisngap habaga sarkar India ka weng ya ka khasi jantia district na ka an jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation na balai pisngap hagani ka sarkar hagani ka cabinet dan tang anwot ki menteri negara Hills si phongot ki dei ki jongi hai buram mi ki menteri jong ki pat garu lesi ki basngotu ban namar bangi nyimdon khail pi kanumla ban trekam tang siliang site hendai ngasno kinang yalam jongi kiladai ban persya ya kani ke jigle jong ke sarkar India kabra khelpo ini gum ke chat menriu ya ki Manipur ki bamdan la beso yang i laweng habala weng pikwi linti pat bandanga hendai la insult ya ka jat menriu lingba kini kinomi kmat bamdan butlum jongi Amit Shah aba kilalet wong tumno keme abam Christmas wa hani ngal so po tamdai ka insult ka jat menriu kadang pereng ka saw kasian ki kun samla ki dan nasura ndai kini kiwan banya bam Christmas bapa Amit Shah kat bapa Amit Shah let dai Amit Shah keme le swasta yang swasta kengan sa gendo Toki pat ba namar kata kata hatongin Shah jem daw habang itip lati ban pentrekam ya ka IP po khasi jantia district tangga ka jing penpra
kipat ba ngai tangkan ni kani ga reading ga juan kani ga ji ga juan ngam artatin lesi bagadon ga jingi sutu jimut hapre chief minister jingi baru Amit Shah Nilai ban persya balai bagita kini kinlai pendri wot di Emily tiba upat ba ulici tiba wan naga por election banong ko kipat ba ni wan bagi ko ban kit jika kia ka shan ga jongpi ni wan nomor bagi ko ga tai ga chai beri ni dei ban keli nati menta ko kipat ba balai ngan hak mi sya surok kare ka tamram jongpi dei nomor kata karau aso ko por kala don kami bagi sedang ya ka revolution atau kamdan kam ke revolution ko kipai ba atau kamdan kam ke ji kilang jongi baro kum ke jadmen riu minta kini kinangelam jongi kikmen haba I arkan hon laikan hon haba I bagi seng barang binan arkan hon laikan hon kikmen ngam kemen ngani tho e pinga slosi kani ke limpung ke pemerintah kan shin ko ke sur manangi syakmat ke wei ke sur ke wei ke lama ngin jipai syakari India